الفدري لقامش لنا وك هو صورة كردستاني از اندامي كي ونا خبطكاري كي و هو صورة كردستان من الفدري هاv قوت الكاري ما ام الفدري ما داي هفده ام دشينن عفريني ام بيوي 4 هفته از دي سال الفدري بيم چون عفريني مال عفريني جي ما الكاري خل الفدري ما بلاكن نزيكا 4000 سله خورنه و انسان ما اوله جي خو تنگ سه 4 مال ده حوش که دابین معنی هاوجی 4 سر کرن مع الاسف تام جي خو نگرد حواله ملت ما الفدري درکت هاتن شهبا دي سال الفدري جي جبو اولهی الفدري چه بیه ام آلیکاری خل الفدري من بردوام دکن نزیکا 15000 سله خورنه مال الفدري آوا کریه ام دشینن جي مي قامپي مي لشهبا هاتي آوا کرن ام دشین الفدري ال بگینه گل مي العفرينه الفدري قامپي چه بین الفدري آماده بینه نزیکا 400 تون معظمه تشته خورنه 100 تون جي معظمه تشته مطبخه يعني وقت هر آویز تشته خورنه تیدا خورنه خود چه بکن تشته خورنه خود تیدا بکن صحن چای خود چه بکن يعني هر ناو دا تشته مطبخ چه لازمیه ما هوجي حاضر کریه امویجی دوا کیمونان دا هرو 11 کیمون الفدري دشینن هرم بگن جی خو دوه جی 1600 ساله خورنه گشتن جی خو الفدري تیم بلا کرن و امی هنجی وكذا بي هر حرو يعني حر در و سر و ام آماده دکن تشته خورنه ساله خورنه الفدري آماده دبه ام حر سر و ام جاری که چواره آوا کرن ام واج دشین الفدري واره بلا کرن الفدري جي ام سپاسیا گل میل اروپا ملت می کرد الفدري اروپا آلیکاری مل الفدري مرا کرن الفدري ام سپاسیا وانا دکن آلیکاری وانا دای ما دای هفته الفدري ام جي ددن گل می عفرينه الفدري اولهی الفدري هيا ام ددن الفدري که هي بصوره كردستاني يعني ام لچار پارچه کردستاني لکدر اولهی چه ببه لکدر جي او به ام الفدري ام آلیکاری خو بلا دکن آلیکاری ده ما گل ما ام ددن گل خو يعني تشتي ام بيجني بفي رنگیه و پرسي وجه اگر پرسي وجه هبین دوازم پرس بکن ام کن پرسي وابدن